Is-sena skolastika li qed tibda bħalissa fi ħdan l-Istitut tal-Istudji Turistiċi se tara titjib fil-kurrikulu tagħha. Dan hekk kif minn din is-sena se jitnieda programm ta' apprentista tal-istudenti. Programm li l-ħtieġa tiegħu inħasset kemm mill-istudenti u kif ukoll mill-industrija, kif spjegat il-kap tas-Servizzi Korporattivi Claire Briffa. Dejjem kienet tinħass il-ħtiġa kemm mill-industrija li l-industrija dejjem tixtieq li jkollha nies trejnjati up to standard, kif ukoll anke l-istudenti tagħna li jkollna hawnhekk li dejjem xtaqgħu li jipprattikaw iżjed fl-industrija. So sibna din il-niċċa fejn l-istudenti bekk u l-industrija jistgħu jaħdmu jikkollaboraw flimkien. Din is-sena se jidħlu 300 student ġdid fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi. Studenti li bħalissa jistgħu jżuru l-kampus waqt il-Freshers Week. Id-Direttur Eżekuttiv tal-Istitut Pierre Fenech irrimarka kif l-enfasi ta' din l-istituzzjoni teqpa' dik li l-istudenti ikollhom karriera ta' kwalità. Meta l-ekonomija, speċjalment fis-settur fejn noperaw aħna tat turiżmu qed jikber b'din ir-rata, da se tfisser ħajkun hemm opportunitajiet ħafna iktar għall-istudenti, ħafna iktar opportunità xogħol u l-għan tagħna huwa li nippreparaw lill-istudent mill-aħjar mod possibbli biex ikunu jistgħu jimlew dak l-opportunità ta' xogħol. L-għalliema jibqgħu parti kruċjali fi kwalunkwe istituzzjoni edukattiva. L-Istitut tal-Istudji Turistiċi mhux eċċezzjoni, b'Carmen Rita Buġejja tappella biex l-istudenti ma jaqgħodux lura milli jitkellmu fuq id-diffikultajiet tagħhom. Nippruvaw minħa kollha tal-iskola nissapportjawhom minn kull lat, kemm quality assurance, kemm minħa tal-għalliema, minn kull qasam. Kċejjen, jiġifieri dejjem nippruvaw nissapportjawhom kemm jistgħu. Jekk huma jkollhom problema, ovvjament issa qed ngħidulhom iktar ejjew kellmuna ħalli aħna nkunu nistgħu nissapportjawhom aħjar u dejjem nimpruvjaw fuq li għandna. Bosta bħal Daniel Mikallef jażlu li jidħlu fl-Istitut tal-Istudji Turistiċi fuq xewqa li tkun ilha magħhom minn tfulithom. Ħaġa li vera laqatni meta kont żgħir kont inħobb pereżempju jekk immorru ġa xi lukanda hekk għall-gost kont noqgħod nara l-faċilitajiet li għandhom u hekk it strikes me like it wanted something I wanted to look into. Saħansitra hemm min għażel li jidħol f'din l-istituzzjoni sabiex jippromovi lil pajjiżna stess mal-barranin bħal Zuki li hija miċ-Ċina. So I wanted to study tourism to show the people, to Chinese people, they know about Malta, know about the country, the view, like everything. I wanted to show my people, my friend, like so I choose here to study. And the ITS is a very good school, and it's have very nice students and the teacher even here.